Halo bakunzi ba Diamond TV official, nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana mu ijuru ikomeje kubarinda. Ariko tugarutse kuri mikoro za Diamond TV official, yica no mpurabagira ngo mukore subscribe, share ndetse na comment. Ngiwe mwumva ni Erade nyawe nk'ibisanzwe nuko twinjiye. Ndatinze rero reka mabwenge ikituzinduye n'iki ni ibiganiro byacu, ariko no tugiye kuganira ku bintu 20 utaruzi ku mugabo bita Zelensky. Uyu mugabo rero mwumva utangaje, ukomeje gutitiza isi cyangwa se ukomeje gutuma isi ivugishwa. Uyu ni umugabo wo muri Ukraine, ubusanzwe ufite amazina ye yitwa Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Ayo niyo mazina ye. Uyu ni umugabo rero wavutse tariki 25 Mutarama mu mwaka w'1978, avukira ahitwa ngo Kyiv muri Ukraine. Uyu mugabo muri 2003 yaje gusezerana n'umugore witwa Olena Zelenska, ari bo babyanye abana babiri, umwe n'umuhungu undi akaba umukobwa. Uyu mugabo rero ikindi wamenya kuri uyu mugabo Zelensky nuko ngo uyu mugabo burya ngo ni umukomediye uteye ubwoba, akaba umwanditsi ndetse akaba n'umukinnyi mwiza wa filimi. Si ibyo gusa, burya ngo ni na producer. Wakibaza ngo umugabo ni gute ahindutse umukomediye? Uyu mugabo rero ubukomediye bwe ntabwo yabwize, nta hantu yagiye kubwiga, ahubwo ni impano yivukaniye. Buryo ngo umugabo yifitemo impano kuba yasetsa abantu bagaturika, kwa kuntu umuntu aseka akenda gushwanyuka. Kumenyekana kwe rero k'uyu mugabo byatewe n'ibiganiro yagiye akora kuri televiziyo ye. We yakoze ibiganiro cyane biza gutuma jokes yateraga cyangwa se gusetsa kwe bituma amenyekana cyane muri Ukraine. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo ni uko burya ngo mu maraso ye burya avuka ni umuyuda cyangwa twita ngo aba Jewish, kuko ababyeyi be bose burya ngo bafite inkomoko muri Israel, niho bavuka, bakaba baramubyariye muri Ukraine, aho bagiye gukora akazi ko kwigisha muri kaminuza. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo ni uko uyu ni umugabo uvuga indimi eshatu, avuga Ikinya-Ukraine, akavuga Ikirusiya ndetse akavuga n'Icyongereza neza. Ikintu utakibagirwa kuri uyu mugabo ni uko burya ngo ababyeyi be bombi baracyariho, ababyeyi bombi aracyabafite. Ikindi ngo nuko umugabo burya ngo akiri muto yigeze aba mu gihugu cya Mongolia. Icyo gihe ngo yiberaga kwa nyirakuru we, niho yitindiye rwose, niho yakuriye. Agize imyaka 17 ariko ngo arahakatira avayo. Mu kwiga k'uyu mugabo rero ngo yize akunda siporo cyane. Buriya ngo nta siporo n'imwe atajyagamo, habe muri football, habe muri volleyball, hose uyu mugabo ngo yigiragayo. Ikindi ntabura kukubwira ni uko uyu mugabo afite akayabo k'amafaranga, kuko uyu mugabo ibyo atunze buriya ngo byose hamwe bihagaze cyangwa bifite agaciro ka $600,000 z'amadolari. Ariko ngo ibyinshi akaba yarabikuye nyine mu gukina komedi, ibyo navuze no mu kwandika, akaba yarabikuye no gukina komedi. Ariko ngo kandi twibutse ko n'umunyapolitiki arahembwa nyine ni perezida. Akandi nakongeraho ni uko uyu Zelensky ni perezida wa 6 wa Ukraine.
ibyo byari bisa n'ubuzima bwe. Reka n'uduhite tugaruka ku ntambara ye ari kurwana hagati ye n'Uburusiya. Iyi ntambara rero tugiye kureba uburyo ki noneho yamugize umuntu w'icyamamare birenze, ikamugira umuntu ukomeye. Ikindi wamenya ko umugabo Zelensky ni uko uyu mugabo burya ngo ni umunyamurava cyane, kandi burya ngo nta bwoba agira. Uyu mugabo rero ngo bamenye ko uyu mugabo nta bwoba agira, ni uko ngo hari igihe bamubwiye ngo iyi ntambara nyaboneka wishoze intambara reka kuyirwana. Ubwo Abarusiya bashozaga intambara akavuga ati hoya njye si cyo nkeneye. Ati ahubwo yasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aravuga ati aho kumbuza ahubwo mwebwe nimunshakira amasaha ahagije maze nkwereke. Ikindi wamenya kuri Zelensky ni uko ari we mugabo wayoboye iyi ntambara cyangwa se watumye Ukraine ijya mu ntambara hagati yabo n'Uburusiya. Ku buryo uyu munsi hari abavuga ati ariko buriya Uburusiya buhagaritse intambara, tuzi neza ko nta ntambara yaba, ariko bakongera bati ariko Ukraine nayo iretse kurwana naho nta ntambara yabaho. Zelensky rero kugira ngo ashimangire uburyo cyagomba kurwana iyi ntambara, yigeze avuga ati ese wowe wibereye mu rugo ukaba uri kurya umugati wawe bashyize ibintu by'amashokora, noneho umuntu akaza akakuvutsa uburenganzira bwawe, akakwiyenza, akakurwanya cyangwa akakubita abo muvukana mwicara no gusangira umugati, ati ese we wakora iki? Kandi umuryango wawe ukunda. Ati igisubizo mwe ntimucyumva. Ati igisubizo nta kindi, ati njyewe nahita murwanya, ati igihe cyose ntaba ntari igicucu, ati igihe cyose ndaba mfite imbaraga, ntari umuntu uciye mu gufata ibyo uwo muntu namurwanya. Ikindi wamenya kuri Zelensky rero ni uko ngo buriya Zelensky iyi ntambara ari kurwana ngo yamugize umwe mu bantu bakomeye kuri isi ya rurema. Ikindi ni uko wamenya itsinda ry'abanyaburayi cyangwa ry'abanyapolitiki b'Aburayi burya ngo bigeze bamunoma nk'umuntu ukwiye igihembo cya Nobel. Ikindi umugabo n'umugabo aciye agahigo ngo kuko konte ziwe imbuga z'inkoranyambaga no kuvuga Twitter, Instagram ngo zazamutse cyane zigakurikirwa cyane kuva iyi ntambara yatangira. We don't care. Inzira yaranze tugira sweet vampire. I'm sure of money. Ako you got Dima honey. Uyu mugabo avuga ko kuri Twitter agiye kuzuza abantu basaga 500,000 bamukurikira bose bitewe n'uburyo akunda kwandika, naho mu gihe Instagram ye ngo ishobora kuba yarakoze ikaba igiye kugera kuri miliyoni 100. Uyu mugabo rero ngo bitewe nuko ari umuntu ukunda gusetsa rero ngo burya ngo abantu baramwikundira cyane, ngo umuntu ukunda gusabana cyane, ukunda gusabana n'abantu cyane bikabije. Ikindi wamenya nuko burya ngo mu perezida muri iyi ntambara igitangira burya ngo yararusimbutse amezi 2 ya mbere, burya ngo umutwe we bawukuyeho, ariko Imana rwose ngo iramurengera ahacika urugamba atoka ibitero bamugageho. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo Zelensky nuko buryo uburebure bwe buraringaniye, afite 1.70 m, akaba areshya na Putin, akoresha n'umurwanyi n'abari kurwana. Ikindi wamenya uyu mugabo Zelensky ni umugabo wiyamamaje mu 2019 ari umukandida wigenga, nibwo yiyamamariza kuba perezida. Ikindi wamenya kuri Zelensky nuko ngo burya ngo uyu mugabo mu cyongereza ngo ni good negotiator. Uyu mugabo burya ngo umutumye diro ntabwo ipfa kunanira, ngo azi kuganira cyane akakumvisha ikintu ku buryo niba aje nko mu iduka ryo kugura ikintu muvugana mpaka ikintu kimuhaye.
akandi nakongeraho nuko uyu mugabo ngo he is a brilliant communicator.